Twongeye kubaha ikaze kuri ATV Rwanda. Uru ni urubuga muzajya mubonaho amakuru ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi umunsi ku munsi. Inkuru tubafitiye uyu munsi iragaruka ku nkuru dukesha ikinyamakuru The New Times ivuga ko leta y'u Rwanda igiye gufatira ibihano abatuye mu butaka bwagenewe guhingwamo. Iki kinyamakuru cyatangaje ko igabanuka ry'ubutaka buhingwaho mu Rwanda ari kimwe mu bibazo biteye inkeke by'umwihariko mu rwego rw'ubuhinzi mu Rwanda, ndetse bikanagira ingaruka ku musaruro w'ibikomoka ku buhinzi. Marie Grace Nishimwe, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka National Land Authority, yavuze ko ubutaka bwinshi bwagenewe ibikorwa by'ubuhinzi bufite amategeko abugenga hakurikijwe gahunda y'iterambere rusange ry'igihugu, ari nayo mpamvu yashimangiye ko hakenewe iyubahirizwa n'amabwiriza mu rwego rwo kwirinda iyubakwa ry'amazu ku butaka bwagenewe guhingwaho. Yagize ati, hagomba gukorwa amagenzura ku nzego zose kugira ngo tumenye aho ayo mabwiriza atari kubahirizwa kandi hagaragara ubwo amategeko nayo azakoreshwa, kuko icyo dushaka nuko abaturage bakoresha ubutaka icyo bwagenewe, cyane ko hari amategeko agena ibihano ku banyuranyije n'igishushanyo mbonera. Imwe mu mpamvu ishyirwa mu majwi cyane nk'imvano y'igabanuka ry'ubutaka buhingwaho mu Rwanda ni ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage by'umwihariko mu turere twa Musanze na Rubavu. Uku kwiyongera kw'abaturage kukaba ari nako kuba intandaro y'imiturire idakwiye ituma abaturage bototera kubaka no ku butaka bwagenewe ubuhinzi. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB, ubuyobozi bwacyo buvuga ko hakwiye gushyirwa imbaraga cyane mu guteza imbere imiturire isigasira ubutaka, hakubakwa inyubako zigeretse zikaba arizo zituzwamo abantu haba mu bice by'imijyi ndetse no mu byaro, mu rwego rwo kubungabunga ubutaka bwagenewe ubuhinzi. Imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka igaragaza ko 47.46% byagenewe ubuhinzi, naho ubutaka bwose bw'u Rwanda bukaba bugizwe na kilometero kare 26,338, ariko kilometero kare 8,400 z'ubu buso nizo zifatwa nk'ubutaka bubereye ubuhinzi.